guys, welcome to my channel. Don't forget to share, like and subscribe. Come enjoy me make rasa Sarawak. So these are the bahan hiasan that we are going to make. So first things first, we cuci the udang, bersihkan dia, and then we asingkan dia, kepala udang one section and the body in one section. And next is the telur. We are going to make the telur dadah. So we pecah the telur in another bekas. Then once the telur is okay, then we put in the bigger bowl for us to kacau it lah. Ini yang macam lidah masak kan? Betul? Dia letak telur lah. Ini dapat telur busuk. Ini dia. Azim. Kalau kuih tu boleh salah. Memang kita yang buat kuih, dia make sure that you pecah tepi. Tak kisahlah dia memang ayam tu bertelur ke. You never know. Sebab tu ada sakit perut tau. Sebab bila ayam busuk, dia macam dia dah masak. Tiba-tiba salah satu telur tu busuk, dia tak peduli tau. Yelah, dia biarkan je. Biarkan je. Alah, sakit perut je. Tapi tadi kalau telur busuk, dia memang boleh bawa sampai kematian. Mati kan? Okay. Tak ni boleh. Dia baru lagi. Tak basi lagi. Why? So inilah hasil dia. Tada! So tak payah letak garam. In the pan kita letak sikit je minyak. Very little. And barulah kita tuang the telur dadah yang dah dikocok. A very nipis one we make. Okay, very nipis. It should look like this. A very nipis one. And once dah masak, then kita akan susun cantik-cantik macam ni. And then kita akan potong halus-halus. So it will look like this. Yeah. Next bahan hiasan is limau kasturi. So we're just going to cut it half. And then we just buang biji dia. And inilah hasilnya. Bahan hiasan seterusnya. So kita rebus ayam ni sampai dia empuk. And then kita angkat dia keluar. So next kita akan use a mixer to cari-cari dia lah. But you want to use this mixer, it has to be like hot supaya dia lembut. So bahan hiasan seterusnya, kita akan just rebus je isi udang ni sampai dia orange. Dan kita just angkat tepi, letak kat tepi. So next is the main ingredient, which is the kepala udang. So kita akan blend dia sampai dia hancur. Let it boil. And then blender dengan belacan. Belacan yang mau tunuh api mana? Just belah dua bunga kantan. Masuk dalam tu. Kanan dia. And sambil kita tunggu dia boiling, kita buat our sambal belacan. We have udang kering, cili kering and juga belacan. We blend it together. And kita akan masak dia. Make sure to put a little bit of oil and goreng dia sampai dia garing. And masukkan juga saiz-saiz dalam ni satu sudu. Okay, dia dah tukar colour, so we can stop and letak dia kat tepi. Okay, after our main kuah dah boil, and then kita kena tapis dia in another periuk so that kita keluarkan dia punya hampas-hampas semua.
So kita akan letak sekali lagi atas api. Dan kita akan masukkan Siapa ni? Haji Manan. Kita akan masukkan juga asam keping, bunga kantan, and sos tiram, and juga soy sauce. Dua sidi. Ini masin ke apa? Oh, jangan lupa letak cube ayam. Once dah letak semua tu, baru kita letak 1 kotak santan. Barulah kita boleh rebus our mihun. Tada! So, inilah hasil dia, laksa Sarawak.